Hadirin baka sarkar jala kalapan mi aku wega notification ba mentau senam ki skol hapok jala Meghalaya ki badon hapok ka embos ki haban penon kamno ya ki kot NCERT ban adopt no ya ki kot NCERT te halor kan ni nakaliang jong ki Catholic School Association ki lapha ya ka wega city so menteri jong katanat education ban pensko so ya ki jingsam jing ka jong ki halor kan ni ka notification an banta ngi dan hang ni hayeng bishop ban ya kandu ba ipada Richard Majau ibadai coordinator jong Catholic School Association ban ngo thu kham ha ka le se kata ka jingsam jing jong Catholic School Association ban board yakini ki kendon jong ka sarkar hadian bangi yo kutuka notification halor ba ki school borok ki ban board ki school ki kat jong ka embos barkan ka notification kalwan haka RFR trik jong banai December arjar fly te ngila kendet nomor ba kutuka notification kawan kamslem te bonsin ki school jungi te marsinyo result kidan ki school marsinyo result how banai December kila ai no ikikat te kidan pergi school ki ba ngila ladap order lupa kidan ki badan nak stock kidan ki ba ki kat kita ban poi hakini ki banai telang te kumta habang yo kutuka notification tingila ki heads of schools nang ta ngila coordinate ru ya ki education commission jong ki South League Diocese jong Shillong jong Nostine jong Jawai ba jong Tura ngila coordinate ban ngila lay ban yakundo ya minister halor jong ketuka notification tingil ong yo minister ba ngi ki kot kidan ki school ki ladap sam kidan ki school ki ba ladan hak stock ki kat but kidan padi ki school ki ba ngila dep order lupa yi kat ban penkam nak bentak ustam arjar apsal kata kadai ka kawai ti ka ar par ka bangi ko aban ong kolong ki school mission jingi kidan sipon teli hak diocese kaleng kheleli hak Meghalaya bar ko kidan sipon teli ki school bangi ngolong ki school ki babon ki dai ki ba penya daki mission bangi ki mission school lani ki ba penya daki nong ki missionary schools lani ki private schools tingi sngo balada piwan ra ignu nu gijingkla kiba donkam hak education te ngasngo kadehi kurkam ruban kendiat bansu ban yo ban ai kala ru nam tajungi ban yo ban discuss yo ban yakren yo ban pawi ki igi jingi ana kaliang jungi pada kunu kurkam ngi trilang na ka banta ka jimba ni kwa igi jimba jong ka jinang jing state state Meghalaya ni kwa ri gi kar ki ba tambah ke juga porpat kedai bandan ke kerja consultation kedai bandan ka jing ekran kedai bandan ke jing ya pelio jemut nak liang jungi komki nong punya school namang dan cipon teligi school ngidan dagi spa teligi school apakah state Meghalaya jungi te kom tangi sung nong kedai kamram ru jengka sarkar bonwan ra ya keneka jing ekran hak badai bad kideki kini kat school leni kino ki major notification ki ba kata school jungi kumang long ipi kau kan notification ka ai ka sarkar hendai ke implementation baka administration ka jungi ngisungu ya ka sarkar naga banta katulok bakal ai haki aided schools ni sungu bahai kata tamang sungu pat naga banta ka daily administration naga banta ke jing penyaj kemat digi kam bunsin ke dehi bat ngi kinong punya school tinak tak kadau misu banong kamban balai ke consultation desa kawiru ni ko abanong ya ka sarkar ba hak badai ba khamta mar ki kena red ki kena nursery ki kena primary kini kena ki bered lada kimdan yagi kot nak por ka biang nimyo yagi kot ka hak por ka biang kelong ka be sibun nam tajungi ban penya yagi kam school nak kata kadau ngi dan berbagai sistem hak school ke jungi shwa ban sedang school ki bon ki kena ki di biang lupa yagi kot school bat iki wigi tiar school te kita ki di bangi ka ban pau hakmat jong sarkar ba lada kadan kenu ke jing kwa jing penkala ngasku banong kadai bandan ru ya ka jing ya ka consultation ban ngigi stakeholders ban ngigi nang punya school hakani ka jala Meghalaya jungi bangilai keren hak tugas ki te ka sarkar kala padiang ko ang nakabanta ustam arjar apsau te kecing punya cekmat yagi school jungi kelas 1 hadu kelas 8 katakannya ceprang 9 10 11 12 tingi buat behi hakini ki port kebala dab ringi buat berbuat yagi kot jangka bos maka tu pagari nam tagi kena he tingi la berbuat ban adjust jikto hande hak badehi ki kena kelas 1 hadu kelas 8 kini kena ki badang rete kini kena ki bang gidan kamban guide ki pog school tena kata lada ki rekom punya kembiang
Nada ngimyo igi kot kislah kapor ko biang bar ki pa kisam jenjar igi kot dei mangi ha school kiba yakundu sibun bah ki jinge haga ban hikai school haga bari bagi kena haga bari bar ki kimegi kiba haka tu gesien ngila ong yu yang ba major notification hakinu ginu gijing berkala haki kam school tinggi sungo banong dei hiru ban kollem ingi banginyo banyi discuss ginyo banyi play kai ke bamla ban long kala ban long tamalong ngisung banong ngidon kam banyi keren banyi play jumut kenang ba ngi ki bapanya jigi school kam tam hak badai bagi kenaret gimde ki menyi kendu jagi jinge kata gade kejing keren ban ngi hak badai ban implement ngi kot NCRT lani ki nuki kot ya katu tingi himsim lekran nomor ka notification kolong ban habo de ki kot embos te kata ka de ka notification ka ba ngi yo bangi ti henry ngi klem ya ye tai benta banong ki de kinu ki kot te kita ki de ki ba ngi la bangi ngi jua tang notification ba de ban buat ya ki kot jongka embos kata ka de ka consent jengi